Russia amati Ukraine ki marka chatharibu war asigi latest development the Russia ki top general Valery Gerasimov na hai Moscow ki forcing advanced directly inter front line Ukraine da front line war sok nari mafam sing asida Ukraine ki forcing da henjelek pa leite but Russia ki forcing da advanced oiraga makoi ki territory sida no magi khara sum chausilak pagi thabak ase Russian forcing na tawisini. Russia ki forcing asi only Russia ta nate lead tawise Russian force ni atop country mayam ki force su yawisini even Bangladesh even mafam kaya ki North Korea kasite amani tana asumai Middle East ki Yemen ki force pau yawisini Russia ki force masi mathau tapana paisa yamna chawna pira ka herring toraga war asingam to yati haina chathabani aduna makhoi ki army general sin hairi hojik advance ni Russia na haiduna aduga Ukraine ki side tagi retaliation laitapra attack ti laitapra war ase Ukraine su hante maramdi makhoi de pirak lise West ki America ki kuchukulai leptan Europe jatni aduga ngasi khwaidagi chawba news ama United Kingdom ki armed forces ki side tagi mention torkli madudi masi Al Jazeera di iba pauni United Kingdom ki hairiba officer asina Ukraine ki forcing asida defense capability defense ki chukulai masi train to ba ama masi tawjani war front kuchukulai laifamda takpa tikpa aduna America ki su lot na yarongani NATO countries ki forcing asu Ukraine ki help ki damakta yarongani maramdi masig wafam sina tagli United Kingdom dagi force amakak matuda yawbani haiba asina aduna hujik UK gi hariba force ase sire masi strike the siborongani Russia gi aduga Ukraine na haukiba ahinga sida attack tobase 121 hena drone attack toromgani masida Russia gi air force na hai makoina down to krisita so 121 drone nisini hujik Russia na su Ukraine ki oil facility gas facility refinery asising asida attack tawi Ukraine na su makoina Russia gi manungda leiriba mafam sing asida attack tawi Ukraine na Russia gi state gas oil company Naftogaz harisida attack tawi aduna masida refine tawbagi thabak ama se loina ban tawkre Russia na aduki matakta Russia na su amaka Sygian oil refinery kaubaga laimare Volga river asigi manakta Ukraine ki masida su attack tawbani aduna masisu makoi ban tawre aduna infrastructure maru oiba sing asida attack tawdari Zelensky hande ko angak pagi mini yang ni basi president se aduga hojik peace ki demakta tok topa ama matawi hainti sulebleptana hotna pa adu suangamte war ase asum tawra dura leire country ani sig malakta amurum do war ase America na peace lom do purak na bahain tin yam da kan hot na kre hojik maduki itu yap da fruitful oiti aduna Ukraine gi President Volodymyr Zelensky hai kre madudi Europe ki partner sing aikoi ga partner oiriba maru oina Germany France amadi United Kingdom makoi asiga pullaga aikoi na peace plan ama masi semani masi peace plan ase Russia amati America nakoi na hojik peace ki damak to hot na riba natra do nakoi ki peace plan do thamo aikoi ki peace plan asida amuk wakal khanna si haiduna Volodymyr Zelensky na mention tawki morom di Europe ki side gi Europe ki country mayam sing sira wapom high crescent hojik Vladimir Putin na hot directly say matam tugi Soviet Union do amukka madu semgat pagitamakni pom Putin capture to pagitamakni haina hai bo pom hai kre masida Russia ki President Putin sai dokre madu ravishwani aikoi hana gi Soviet Union gum sem bagi wapam kaim telaite aduga aikoi na hujik tawriba war asidi aikoi da loss oirakpa mayam mana tawbani madu mayam khangbi kadamni haiki amuram de Zelensky na haiki marudi election o hengani election oibagi matam oikre nahanna loikre ki tam adupu war time de election oibase Ukraine gi lorgana yati aduna maram oirga election tawtana leibani adubu hojik US amadi European ki countries sing aikoi gi allies sing asina tok torga Russia go war se help to bata de adu arbate aikoi soidana 3 months ki manungta amukka election o hengani sini masidi mana hingnaba haijari mayam ki pressure ni Donald Trump ki pressure ni nang hujik fit natrabani nang president oidraga president phambam da dum yungdan larise asigum wafam ka asigi report ni da ma mention tawrise amoram the German da soldier ahum khak ki mathakta yamna chawna accused tawraga makhoi semakta trial chathri masi kai noi matam da Ukraine gi army ama masi spy taram ja intelligence thak taram ja ne Russia da loina report piramba adu ki port of the makhoi ahum si yaurami makhoi ahum si chene haidura lan marak sida makal matele walwal gumbani ada oirise Russia di Ukraine gi marakta santi lei ponte makhoi nugai re sen pai re kari mata wate pothok
ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐꯕꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯛ ꯂꯥꯎꯔꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯔꯁꯤꯌꯥ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯋꯥꯔ ꯇꯥꯍꯟꯗꯨꯅ ꯆꯔꯥꯛ ꯆꯥꯗꯅ ꯃꯤꯒ ꯀꯣꯏꯆꯦꯟ ꯆꯦꯟꯅ ꯃꯊꯣꯡ ꯃꯔꯝ ꯅꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯃꯈꯣꯏꯔꯣꯝꯗꯁꯨ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯋꯥꯕꯇꯅꯤ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯔꯁꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟ ꯋꯥꯔ ꯑꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯦ ꯑꯃꯠꯇ ꯎꯗ꯭ꯔꯤ ꯋꯥꯔ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯊꯣꯝꯒꯥꯏꯅꯔꯤ ꯌꯩꯈꯥꯏꯅꯔꯤ ꯂꯣꯁ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯗꯦꯃꯦꯖ ꯑꯣꯏꯔꯤ